Britanski premijer Keir Starmer uputio je oštro upozorenje ruskom oligarhu Romanu Abramoviću. Ili će odmah ispuniti obećanje i novac od prodaje Chelsea proslediti žrtvama rata u Ukrajini, ili će se suočiti sa sudom. Abramović je 2022. godine obećao da će 2,5 milijarde funti, koje je dobio prodajom fudbalskog kluba Chelsea, biti namijenjene pomoći žrtvama ruske invazije na Ukrajinu. Međutim, taj novac i dalje stoji zamrznut na računu u Velikoj Britaniji. Razlog zastoja je spor oko toga kome novac sme da ide. Britanska vlada inzistira da sredstva budu iskorištena isključivo za humanitarnu pomoć u Ukrajini, dok Abramović traži da obuhvate sve žrtve rata, uključujući i Ruse. Starmer je u parlamentu poručio da je strpljenju kraj i da je vlada spremna na sudski postupak ako Abramović ne ispuni svoju obavezu. Ministarstvo financija već je izdalo posebnu dozvolu za prenos novca, ali pod jasnim uslovima. Abramović, koji je pod britanskim sankcijama za sad ćuti, ima rok od 90 dana da reaguje. U suprotnom sledi sudska bitka oko milijardi.